Oni koji imaju probirljive pse znaju koliko je teško pronaći pravu hranu za takvog ljubimca. Premil Specijal je kompletna super premium hrana namenjena odraslim psima svih rasa i veličina. Zbog svog specifičnog odnosa proteina i masti, kao i ostalih hranjivih elemenata, može se davati i starijim juniorima i mladim psima, kao i srednje aktivnim psima. Važno je napomenuti da Specijal, kao ni svi ostali proizvodi našeg asortimana, ne sadrži ni pojačivača ukusa niti arome, već njen dopaljiv ukus dolazi iz ukusa mesa vrhunskog kvaliteta. Upravo zbog toga posebno je dobar za prelazak sa kuvane hrane na ishranu suvom kompletnom hranom. Premil Specijal sadrži kombinaciju dve vrste lako svarljivih mesa, jagnjetinu i tunu, hipoalergene izvore proteina. Udeo proteina koje vode poreklo iz mesa je preko 74%. Premil Specijal naročito pogoduje psima osetljivim na gluten, jer od žitarica u svom sastavu ima samo pirinač i ovas, koje ne sadrže alergene. Pirinač je lako svarljiv i u idealnoj kombinaciji sa jagnjetinom ublažava probavne probleme. Sadrži brojne minerale i vitamine. Ovas postiče bolje varenje, sadrži beta-glukane koje jačaju imunitet i podižu odbrambenu moć organizma. Takođe ublažava zapaljenske reakcije u organizmu, naročito kože, zglobova i organa za varenje. Kombinacijom najkvalitetnijih masti, ribljeg ulja i ulja lanenog semena, dobijamo idealno izbalansiran odnos masti kiselina koji u kombinaciji sa vitaminima B grupe prirodnog porekla, pivski kvasac, obezbeđuju odličan kvalitet dlake i očuvanje zdravlja i elastičnosti kože. Lecitin kao komponenta mehanički ceđenih ulja čuva srce i jača krvne sudove. Prebiotici, fruktooligosaharidi i mananooligosaharidi, kao i inulin iz korena cikorije, povoljno utiču na crevnu mikrofloru, čime se omogućava maksimalno iskorišćenje hrane uz minimalno opterećenje organa za varenje. Pažljiv odabir hranjivih elemenata i njihov međusobni odnos utiču na odličan kvalitet dlake, kao i tamnu boju zubnog mesa koja je značajna kod izložbenih i takmičarskih pasa. Ovi benefiti Premil Specijala doprineli su tome da je ova hrana prvi izbor za pse istagnutih kinologa.